Dober dan, danes vam bom kazal, kako dobiti premium accounte za free, ne, brezplačno dobiš. No, kar morate napisati je Minecraft brez leaks. Tak, napišete to, pri meni ravno ne tako dobro dela, ker imam jaz cracked Minecraft, ne, potem kliknete toti minecraftleaks.com, kliknete get Minecraft account now, I'm not a robot in kliknete, to še moram, trains, vlaki. Pri vam bo drugače kazalo, je to vlak, to je party bus, zdi se tako, no. Ok, prav sem naredila. Kot vidite to, ne, imate to, Baninfo lahko gledate, Cubecraft Games, Hypixel pa Minecraft, ampak jaz ne vem, jaz ne vem, če to, kaj to je. Dobro, kaj ne gre tako več, ali kaj, updatali so, ali nekaj takega. No, kopirate, ne, greste na Minecraft, to je moje ime, oprosim, ne, premium mode, stay logged in, done, pol pa je, čakajte, to je alt tab, ne, potem pa Gunner, ker je tako geslo, in, napačno sem kliknila, takole, in login, nekateri mi ne grejo, ne, tako da naredim to, in naredim to. Ne vem, zakaj je to pokvarjeno, ampak, ne vem, to pa gre, mislim, da, to je tako, da imaš skine, ne, mislim, da ker imam jaz cracked Minecraft launcher, kot vidite, imam Team Extreme, ne, in ga je 2 minuti, je že minilo, nekateri za mene ne delajo, nekateri pa tako delajo, ne. Samo ne briga me, če je skin ali ne, moja prijateljica Tjaša, ko je niste slišali v prejšnjem videu, jo je komaj slišalo, mi je rekla. Drugače jaz je nisem slišal, ker te sem gluh. Multiplayer, pa recimo na Hypixel, play.hypixel.net. Ne vem, če bo to delalo, ampak mislim, da ne. Ne, vidite, ker imam cracked Minecraft. Cracked. Potem pa šel na Cosmic. Vam bom povedal vse IP-je v komentih. Potem pa, moj prijatelj je dosegljiv. Register. Ker sem. Čakaj, najprej bi rad nekaj pogledal. Imam skin, ampak, oprostite,